tunlai Christian te boy em na pakhat chu Thuthlung chung chang hi ani mi then khatin Thuthlung Thar kan cheng to lom Isu Krista kan nei chuna tok sabat serangai to lo anti lain then khatin sabat an sera mi then khatin ai thiang le thiang lo hin zia nei to lo ve Leviticus bung som pakhat thu te kan tan nei to lo anti lain mi then khatin kan la zom sia enge hi zia Isu Krista ti sena thun na hi enge zia heng zirtir na te hi Thuthlung Thar hian reng emi ti hi voina kan endon ani Hebrai bung kwa chang som paru katanga som paria ta ti hian kan hu thuro chi omna pianga achia tu thi na velo thai ani silo mi an thi nu in thuro che in thu anai si thin achia tu la dam chung ero chuan thu reng anai lo chuti chuan Thuthlung masa po kha thisen lovin an ti het lo ti in tiro pola khanin asoi ani kha heta thuro chi ati hi Greek tonga dia theke ti covenant Thuthlung ti po ale thai ani Galatia bung thum chang som panga tiro pola khan thi hena ti boka una te u mihring angin ka soi ani mihring Thuthlung po ni ma sela ti nge ani nuin an phel ngai lova bel po an bel cha ngai hek lo ti tiro pola khan asoi ni kha asoi zia chu mihring po in ti thu athunga ati nge nuwa phel lo chuanin pathian chuan ava phel don lo chiang em mihring in thu athun avong khat chuanin pathian chuan Thuthlung avong hen don em mihringin thu kan thung thua kan bel cha lo chuanin pathian chuanin ava han bel cha don lo em ti asoi ani hebrai bung kwa chang som puru katanga som paria ta khanin kisen lovin thuan thung lo ti kan tua tin Thuthlung na chuanin athung tu thi na ngai ani ti kan bu boka Galatia bung thum chang som panga pathianin thua thung hu chuanin ma bel cha ngai to lo ani ti po kan bu bok ani chuti chuan Thuthlung Thar chu Isu Krista ti senan nem ke ania edi som thum le pakata Calvary cross a Isu Krista ti sena nem ke ani thu thung tur chuanin a thu sa ngai thin ani engwang nge lalpa zan ria kha Isu Kristan Calvary cross a thi ma akil pui khera ha Thuthlung Thar an ti turani ti a akil khera athi nuwa khanin athole nuwa khanin nisom ni chung khovela ala oma khami chung khan lalpa zan ria da chukil puin azir tir thai mai lom ni a thailo ani engwa nge ti chuanin thu chu nachina kan chhirta ang khanin thun ani ma a siam sa tu ani a thun ani to nuwa nem hi ani to nuwa chuanin engma bel thai ani to lawa engma pai thai ani to helo ani chu wangin lalpa zan ria hi Thuthlung Thara poimo tak mai ani awangin lalpan Isu Kristan athi ma in Thuthlung Thar nem he ani ma in alo kil pui to ani kha chu wangin voina zona chu hoi hi ni khovela hian zirtina tam tak oma Christianity si in zirtina in anglo tak tak mai kan mai ani chuta zona chu hei hi ani pathian thu kan kalpui te hi Isu Krista ti sena nem he ani em edi somthum le pakata Isu Krista ti sena Thuthlung Thar anem hi khanin voina izir tirna ipom hi kapom hi Krista ti sen khan anem hi tem Thuthlung Thar huna kanom to ani kan ti hianin Thuthlung Thara hianin kan cheng reng en Isu Krista ti senina anem hi hianin kan nun kan phang reng em chuwain korin thon hi bung som pathum chang nga khan tro pola chuanin rin na chuanin emo nang mani nge in chin thinula nang mani nge in fia thin do ti in alo soi ani kha voina hianin Thuthlung Thara ka cheng ani iti khanin Isu Krista ina anem he Calvary cross a ti sena anem he Thuthlung Thar khami anem he khani chengem nge khami anem he nuwa zirtin na thar ram chuak te hi ipom zo